Eh, praise God. So leo ninataka tushare kitu moja hapa na ningependa kama unaweza uliza maswali in comment section. Niko na issue especially na Wakristo wetu. Wakristo wetu sahii ni kama tumepoteza mwelekeo. That's why unaonanga Waislamu wanatuingilia kwa sababu hatuna mwelekeo. Kuna vitu zingine zinafanyika kama nimekuwa mahali kwa church na watu wakaanza kuongea kwa ndimi, wengine wakaingiwa na zile roho. Unapata mtu anajirusha, hata wengine wanaumia. So mahali kama hapo nataka mnisaidie. Mahali kama hapo Biblia ni wapi penye anasema ujirushe, ujiangushe, ujifanyishe nini? Watu yani unajifanya vitu zingine zenye sijaandikwa. That's why naona Waislamu wanatuingilianga sana wakienda kwa zile mihadhara zao, wanatuingilia kwa sababu ya vitu kama hizo. So unapata mtu amejirusha, mama amejirusha huko, anaanguka huko, anajigonga kwa maukuta, anajigonga kwa mabenches, anajigonga mahali popote, mtu anaumia, watu wanaumia. Sasa mpaka unajiuliza, kwani siku hizi hatuendi na Biblia ama tunafanya vitu zetu kinyume? Kwa sababu Yesu alipokuwa duniani akifunza, alisema ukitaka kuomba usiombe kama wale Wafarisayo. Enda mahali ukajitenge, uombe tu kimoyomoyo, sio kuonekana mionekano, si ya kujipika kifua, si ya kujiangusha, si ya kujifanya nini. Lakini unapata mtu anajiangusha, mtu anafanya nini? Wengine wanaanza kuongea kwa ndimi, anaongea anaongea vitu vingine zenye hata mwenyewe ukiangalia unasema yenyewe tumechanganyikiwa mahali. So ningependa tu kama umaipitia kitu kama hiyo, labda tu share, kwa sababu Christianity imeanza kuwa ngumu, especially kwanza kuambia mtu mwenye sio Mkristo kuingia kwa Ukristo. Inakuwa kazi sana kumconvince aingie kwa Ukristo, kwa sababu vitu zinafanyika saa hii tu mambo sadaka nini.